Ambrose libondo no gareo. Uno Ambrose no gareo. Nda moria yonde moria Ambrose imbibi kuendelea. Yo ambere jamoyo kiano bantege Ambrose bena ndene sio Susana. Antu be yana ngare porn box. Pacho kama tiaba ko da mwana ra beta ba tijana ngi be ngare CND. Kuga tukonde kumya thirikari iri ku nikira ni antu garitie ga imwe tatia kaka da ku mutongo rita ombecha mwana omba korwa kutugwetagia kana kuno ntumuguru thewe ngota ya tamenya gilerari na kana ga kutina la sia kangi kum family tuendri nto mwana woro ri morito skuru ikana gatini nyama anto na tutekomya nonto borisi atuko ya korwa anto muthenya oka guthunya mwana ukakosete kana kabateti kathirikari bati kuyo muratha kana bati kuyo kiya mwendeserie ne ko bati utumika bati ufunza mwana gendare katabiye nacio bitukwenda komya security mwana obi bitomite mwana aku mwana munini mwana muritwa na tena atie kuonekana no tibwethetie na inya atoi na manjira ndo tukomya mwana wethetie boito ani ko tetro genda tumnya bitomike mwana oro wa muthenya bato antu balenjoka antu bantunene tuina haki ya Kenya babangi otebu twetigeria anabeto bamnya korwa o bambitisha kitaka kinya muntu ana makosa kinya yakari abati kwetha na due process akaambithwa kithi makosa nayo akabungwa kisheria bakimenageria ontobo bakiuga kamwana kaikana agachukuru na gatiomba kwithirwa karari na mabetia amanene mautuma okauragwa Ospindi Jarendi Marando ogwe askari wetu wa DCI pamoja na KBS Elare police station waliweza kupata habari mwendo wa saa 7 mjana kwamba kulikuwa na wakora 7 eneo la Linjoka, Lukununu na Mea ambao wamehangaisha wananchi kwa siku nyingi. Tumai kupata complaint mara nyingi kwamba hawa vijana ambao yaaminika kwamba wako na bunduki haramu wanahangaisha wananchi kwa kuwapora mali zao kwa kutumia nguvu. Kwa hivyo askari wetu walipoelekea eneo lile waliweza kupatana na hao mahali walikuwa wamejificha. Walikuwa kikundi cha watu kama 7. So wakati walisikia kwamba polisi wamekaribia kule, wengine wakatoroka wakapaki 2. Na mmoja ambaye naaminika alikuwa na bunduki alijaribu kuwafyatulia risasi askari wetu akiwa anatoroka. Ndipo pale kukatokea exchange of fire na akaweza kuangushwa ama kuuawa. Na mmoja aliweza kushikwa vile vile. Na vile tunavyoongea saa hizi ako katika station yetu ya Lare na ngojea kufunguliwa mashtaka ya uhalifu. Yule kijana ambaye aliuawa, ambaye ameuawa na askari is aged between 20 to 21 years. Na zi vile watu wengine wanaleji kwamba ni mtoto wa grade 9. Huyu ni mtu mzima. We are calling upon IPOA a launch investigations na circumstances ilito mire mwana yarathwa na family ya endule compensated. Kumalenjoka Gembe North, Betan Class, Chabare. Tukitana mbere na nteto ingi na ndeni ati Rais William Ruto na Raila Odinga ntuko ya narua nibareketie kuthithia ngwataniro enjeru na kwithirwa bagi kirore wetikanire burabwerigiri agwetana mbere na bukuoneka jaka negwichokera kwa makarikaja ge siasa jankethira yonekene gatigati ka Rais Uhuru na Odinga ojo makere Rais William Ruto munene wa ODM Raila Odinga na atongere bangi kathomba bugite bobo bukareta mamantu mwanya kenda gututira Kenya na kubareta mwa kingugi ODM na ndini bakwirigirwa guketha bonene thirikari ne bakioneka kinya kujukia itibya gisiasa birininya bunge nene na kinya ya seneti bayekene tandu banene ndeni akini kia siasa indio yabura kwira wa siasa itemundu kana muchore nyuma yake kugeria ko gite AUC ende dirakyo ya yankunia maungu nende Raila Odinga nedirite akyo na ochore na kulikithio chore boke na William Ruto na nikire mambura yaraba ilba bekirite kirore rwari kulikithia ngwataniro akiaria Ruto na tarete kinyoke no kokie ni Raila no ntuba kugeria ko gite ke mugerigite wa AUC kinya kidira ataumbanire. My support for Raila Odinga
is not conditioned on him supporting me or him surrendering his aspirations for whatever reason. It was very clear to me that this support was deserved as a Kenyan. And I said then, and I will say again, that the Honorable Raila Odinga was a great candidate. He went out of his way. He ran a beautiful campaign, and I'm very proud of his candidature. Augite beyite na ngwataniro ii na kira kirio nendi nivo kwithira bakiotanaira na kuingiria Kenya moirane yarapethirite baibekaira. We undertake this commitment with the understanding that while our political parties may differ in strategy, we share a common goal to build a united, secure, and prosperous Kenya under a government that is capable, committed, and willing to ensure abundance and opportunity for all without exception. Ruto nongelete na kuwa baili baina mwerekera yumwena nikietu mikinya betekaniritie kuritaniria ngui. Never before have Kenyans expressed such a deep and widespread yearning for positive change and political, economic, and socio-economic transformation that leaves nobody, no community, no region, no religion behind. The expectation for fundamental progress is unanimous, consistent, intense, and universal across the nation. Raila akiaria nona tarretie kinya gitumi kiake kwithira nende akigera kiako kiagiteke mukarigite wa AUC. Some people ask me why did I decide to run for that position? And I say that I was approached by senior leaders on the continent who, when they saw that that position was becoming vacant, they needed somebody with a Pan-Africanist ideology to go and try to set that movement in the right path. Na witana mbere na kulikithia ngwataniro rapekirite kirore na William Ruto tiatia kiama kia ODM na kira KUDA. Today, you have signed a memorandum of understanding between Orange Democratic Movement and the United Democratic Alliance. The cardinal goal of the MOU is to help ease the prevailing tensions in the country, reconcile the population, alleviate their suffering, and move the country forward by addressing the critical social, political, and economic issues our people are grappling with today. Antonia Kie, monini wa Rais Profesa Kithure Kindiki, na tararitie kwanirwa kiri untubu, burabu karikite kenine ke siasa. I am a proud Kenyan to see what is happening here today, because as other speakers have said, courageous decisions are made by courageous people. Niwe mukiama mukadha wa kiama kia ODM na gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga na tariritie weya ngwataniro ii kiri antobonde. The unity and stability of this country and the prosperity is not the responsibility of a few. It's the responsibility of all of us as a nation. And while we may have different political persuasions and come from different parts of the country and different schools of thought, nobody can... Pero ingwataniro ikureta nthigurune still no ithirwe tukiuga kiko defeat essence ya kuthurana. Ento riria antu beta kurene kuthurana pethero bathurene batara oro gatongeria nthiguru, and then uro kethirwa achindi agatake up role ya opposition. Na riria nandi kugite series kumegitaria Kibaki, kumegitaria Uhuru Kenyatta na Raila, thaizi William Ruto na Raila Odinga.
igukarajeka kithurano kia rais kikwaga meaning. Kenyans twetikanĩrie ngwatanĩro kenda na watu mantu ya mwankijo jura tura ndiguru yetu twitana mbere yukinyanya tubura bondi aritie rwari kiongozi umwe ura twethera twenwe tukiwa ni kiongozi wa upinzani rwari kwatanira thirikari woni kinya wembera ati ante yani no mona rwe na mauta uranda raisi woni Raila batemea kwatanira nao batemea kwatanira na Ruto muntu wetu Raila akwendia anto bake kabendia kabisa na mwangatha ibato toriwa tere buratu nabo katuwa bato mwangatha imuntoro ke yare opposition onu tukawatanira nwe na no tuwatania nwe kitwero mwe mahali tumefika sasa ni mahali ya kufinywa ile ya kufinywa ya ukweli juu mheshimiwa rais alituelezea hawezi fanya kazi na mtu kipovu msee ambaye ni ana maendeleo ni mchawi. Sasa tunasidwa kwani huyu mtu amekuja kuwa Kristo ama amekuja kuwa nani ndio afanye kazi na yeye. Lakini sasa mpaka sasa sisi hatuamini Raila. Raila amekuwa mtu kigeugeu. Maana sasa hatuna imani na yeye tena. Sasa amesema hii serikali hakuna mahali inaelekea. Anasema tumemuona Mombasa wakiungana na Ruto. Na kwenge tweka ngwataniro ni gaita peace. Ya ta peace no mauntu mau mangi monde makethome kabadi by that peace. Non tukethwa tukirwa na ungumania na collaboration tukalwa nayo tukalwa na itangwa mbeca cia thirikari na mauntu mangi maingi muno ona na bau bauga walwa ana kula kugwatwa na kulagwa na kugukathira nontu they are be understanding. Raila no are opposition na no rateithagia thirikari riria na mauntu mathuka no riria bakethania gatonye thirikari na riu atonye thirikari riu mauntu mamo ndo kona makenegenerwa mama kwigua wananchi ikeno kimwe kabua nuntu gitumi tariu gugatuika ene gwitwa sha antu iba kunegena niyo na banegena niyo bara babatie tiyo tu wananchi na akatukunegena tutukona mbeca na twadi dibitario na shete gututeria na riu ri twanegena opposition ni bati gututeria kithirikari riu baringa ni bonde amwe riu ni gutuika tiyo mwananchi wa kawaida gutigi ntuno kimwe agateteka nakyo. William Ruto na Raila Odinga kugwatanira mantani ya thirikari jaunte kugwatanira najo jonto kuringana na katiba yetu ira twathithirie mwaka wa 2010 constitution is very clear mantune ja rutererwa baba ingi na baba bakai ndenda kuwa kai kagitaga kathuku muno kirindi guru yetu jonto na ndino mundu na tuchokete kairi guchokwa nyuma na ndombe ya Kenya mantu ja mwene turombe murungu na turuike metho jonto rira sheria gwatwikete tiwa twathura tongeria na roba kagwatanira iuti njire njege gukuria demokrasia na riu nkwenda kuromba Kenya antu ibaruguke metho na tumenyero tongeri thuraga muntu jonto bwakiu kiawe etaga ruju etakunenkerwa bila kunenkerwa na batu tutigwa turi gutike tuonete na ndiguru yetu itana mbere gucoka na nyuma tana mbere kurumira tucetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntitonkuruke. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja ye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na incho ni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Haro. Ai
boje tana bote karakara ande imbi baba kare mo kai imbi ko barukira nante kuivangete enkira mo tujaka bakara chap chap aya kwani yako naye mama tipo akiora ya bioria ai ote jojo agita nyanduki wega bora ha premium kavagara ndarika ithano akinkimanite na nonyiri boina haraka otemba koja kwa bumo tike boromete jojo kaya yana ruirwate ako tsadia kuarete mutuzo kavagara wa kanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no kanyi ya madha manto jonde ni sawa na raha premium kavagara raha premium maize meal kwa raha ya familia. Saturday, 8th March of 2025, all roads lead to the ASK Showground Meru for the Meru City Urban Sound Night, featuring all your favorite artists from Central Kenya and Meru. Hello, everybody. It's your girl, Queen B. This is the one and only Kofi Machete, Karani Machete, manze. Naitwa Nati Mwalimu, King of Mbenga. Single L Star. This is Safo Msanii, sura ya master. Mimi ninaitwa Mtumishi Asante Yesu. Dayo Kim again. Mimi najulikana kama Jongesho. Naitwa Coach Zako. It's your girl Ia Nadia Mukiri. Natukenda nae, na leo tunakana. Niegetwo Wanja Asali. Eyo nyoko, Okaido. Wahamari tomakwa geto wajiro wagwaya ni gasheni. Mimi naitwa Katempa. Hewa washuka mushedo. Inite euphony. Oh, I got the names like. Grab your tickets at 350 regular and 1000 VIP. Tickets available at gigs.madfund.com/event/299. Meru City Urban Sound Night from Saturday 10 a.m. to Sunday morning. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. What? Yes, kila shilingi ina pande mbili na ni vivyo hivyo maishani. Hujafa, hujaumbika. Muda mwingi mambo ambayo hatukuyapangia au kutarajia hutokea, nasi hatuna budi ila kutii na kuwajibika ipasavyo. Je, unajua una uwezo wa kujipanga mapema? Pure Insurance Agency inakupea insurance ya motor private insurance, motor commercial insurance, medical insurance, life insurance, money market, personal accident insurance, fire and burglary, marine insurance, contractors all risk, travel insurance. You can also get a family medical cover for as low as 30,000 payable in 10 months. Terms and conditions apply. Tupigie simu kupitia 0106 114 380 or email at pureinsuranceagency@gmail.com. Pure Insurance Agency. We protect your today and secure your tomorrow. Gwita na mbere kurumira antito tietu tugicokera kariba Kang'enyo ni wodini Ntwambu Igembe North ibagitite maandamano bakimeneria mubunge wa Julius Taitumu kiraba kuga karemi kubekira stima na gutewira ne aingia kinyabu mwakiribwa karibaba baugite njachia obaturaga mundu ne kinya nyuma ya kubekira mawira ne ate bamuthura hakabaita mundu ne Marion Karugi na Tsotareria. Bani ya karibantu ya Matuine, Kang'enyone, Kalerene na Keia, gicione kia ubunge kia Igembe North, baraba kuandamanite na muthuro, bakimeneria mubunge wa Julius Taitumu, ni kiraba kuanaremi kujuria wirani ya bekire bo bekira stima maturene, akaribaba kiwa mubunge Taitumu kaubatengura, nontu atura bekira wirani butuyura. Katuitorete rwari tukaria antu ba Matuine, kana Kang'enyone, Kalerene na Keia, nontu batwe ito apply through stima kuma mweri wenana ni wakilisi baraba mwesimi wa bantu reto batwira ati na batara antu bo garinya ikingi birabike yatoro mweri wele to mutambura enyo
ndo twamuri nke muratire kura na erwe thaithi tukwenda istima na kwa tukote istima no peo akaribana muthuro bario ekuru ni batariritie kinyamara bakulukirite bamwe kunyamario Kenya ni amara mari ndorane ngekoro kinyaka iko watu wa Kenya siorore otora weta korenya kasumbe arane ntubake undu amba boyori na po toteona kawelo twe to akindo inyo tuko to asunwa kasumbe tumeta kora watu eka kwa itumuna kandre na muthuro munene munoru are mwashimi watoto kotua sitha nacio na batu etwa na ciae na batu twikimwe na twendete taitumu mwashimi wa taitumu ndawira na ruare kange korona ara tweta twikinda watwecuna wanya tumetu njirene no ntote wero twana nyumba kaiko yako ya no ntobo kwati ntandekera nyumba na tumesuma ende tona muthuro twakwera kare kuibu bwato ruare mwashimiwa na kinyambari ikorewa ciathira kuma ruare towa nopo muthia kire kariba twenda kuwatira antu betu ukethirwo testima mwashimiwa noe nopo na akeya akiura MCA akiwa iba kuwa transformer isia mahore no ntoke wa transformer isia mahore kinya batu tokuwae ruare okethwa tisia mahore sieto ile kostima nkiripotera weru Juma Kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Kura ikaringwa na Arua Kawira Mwangaza niwojukia giti kia ugavana Kairi akathingatirwa ni Munya no irinture akajukia kanya gato bubu ni kuringana na kambuni ya utwiria Mizani Afrika na Arua Kawira atongerete na gicunchi kia 50 na imwe gatante imwe Munya ari na gicunchi kia 28 kirigana na irinture ari na 8 gatante imwe kirigana 10 ironania Kawira atongerete kirishigo mbunge Beyond the Meru Tigatigania West Gembe North na Gembe Central na Aramunya atongerete. Kura ikeja kuringwa na Arua Kawira Mwangaza ni wotweka Kairi gavana wa kaunti ya Meru. Bobo ne kuringana na kambuni ya uthuthuria ya Mizani ire yandikithite gicunje kia 51 kuma kirigana kiri Mwangaza akithingatirwo Gataria ni ura wari gavana wa mbere kaunti ne upita Gatira Umunya ari na gicunje kia 28 nawe mithikali nture akijukia kanya gato na gicunje kia 8 akikirigana gasinda gokoromba wambikangugia maromba Seneta Kathuri Murungi ure antukwinka Indhiru aratumiririe wendi bwawe gwitonya kigirine gia nkindano ya ugavana atitigene bonene na renture akigwata gacunje ka 7 gatanta 5 kirigana Meru lazima tunjipange. Ibo kwerawa? Lazima tufanye nini? Lazima tunjipange na watamuntu kwa maome eza gutethia Meru. Gicunje kia Meru Kenya kirigana batagite gamba nuwe ngo baringienda kuringira kura gasunse kamwe kirigana kiria Meru bakiendekithia atongeria bangi batibaundareke kugweta kirigite kia gavana wa Meru. Kuringana na uthuthuria Bobo Mwangaza na andite nkunyobo wega kiri mwiriga joimenti akioneka kuendeka muno gicigo kiria ciariri kia buri na kura nkurukia gicunje kia 70 kirigana kwa thingatirwa ni gicigo gia Central Menti na gicunje kia 66 North Menti na 63 kirigana na Mwangaza nkurukioneka kutaguta Kathuri Murungi nyunjuro-ine yawe South Menti akithara na gicunje kia 53 kuma kirigana. Jaka Bobo Botengani kire mwiriga joe Gembe nyunjuro-ine ya mithikari nturi na munini wa gavana Mutumanto Ithinkia urakagitenega kabatuikite ruje na maguta na Mwangaza. Gavana Kawira Mwangaza o Kairi nonekete kuthara gicigone mbunge kia Gembe South arina gicunje kia 43 acoka aringa Gatira Umunya 10-0 kire mwiriga joe Tigania aratongerete Tigania West na gicunje kia 63 gatanta 4 wenginyete kaburoi enoka gwitaitia Peter Gatira Umunya amwe na bo nonekete kuthara kire icigo bithatu bia Nyambene birio na araumite Tigania East atongerete na gicunje kia 45 kirigana ende athingatiro gwakwi muno ni Mwangaza na gicunje kia 37 2027 kwendo chokete itine kia gavana na itebia kuthurwo utwira wa Karomba kana ithurwo muntu rukununtu na kwa Karomba kakwende mbura ya bau
Munya na achokete ndero bunene kiri gicigo mbunge kia Gembe North ari na 43 na gicigo kia bithatu kiri Gembe Central na aria Munya atongerete na gicunjĩ kia 49 na bakurigaria ni ati Mwangaza Kinyantere Chigembe nonekete gutaguta wobwega mutano wa Kathetu kau niwe mithikali nturi. Tariki 14 ciaguruka Meru ya Tirimana Meru gathi atia na Meru ya Tirimana ikaritae musimamo jwayo Meru rito jwa komete kureta mabatire agantu bakanicha bonde abiachara asiasa ili tuweze kukaa pamoja. Ochonkoni bobo ne botigite na gikeno agwati mbarbo Mwangaza na nchechuto nywene twaregani bawe onde Ameru beterete bunene tariki 14 mweri jojo ndira koti erigeri kwatha kirigambara Mwangaza onto borabo karingi bunene siasa tia ugavana kaunti ya Ameru. Mwangaza nande akirigero gutumira uthundhure bwa ripoti eje gweta na mbere kwiringira ndebe methoni je Rais Ruto. Jemwe kumumutua ibatigino gwana keba nyuma ya ntu bamwe kweja mundene jwao na gutemanga na kuthukangia mirabia bakiuga munda jute jwao kuringana na njeji ya Sara Njeri bariuga nandi barenda kioto kioneke ni ntu bari na baruga chionde cha kuonania munda juju ni jwao. Nango tumigo bagwa kabenyange na bambe thyange Ojone Sara Njeri mwana wa guciarwa wa mukuru mutigaire ikirere mukuru akwire na otiga ana abake enjarani itia amuntu okomekana ata muchore wake no ende muchore uyo natwikite kinyamara kiri family ino ende ni ithuluma bambwetheti nonto nanjirite kubatunya munda uratigirwe mogwa munda oju tayari bambore yo kwere tori me munda yo mama no na munda yo na thina ndabera nte komnya munda yo na thina ni oni ngwempai na no ninto rakure mande na miaka thato mbetete atia nkirima na into bibiko no undemirite ba kaba kwe bakangira bukintu keitha na tia kwendegikyo bakethinikyo na muntu kirengwe yeritikete yombe kinya kutama ilabi na mpempe ontu twari mitego no kintu getha kiaku utemenya kuyokithukange wekenda uketha ni ontu thimu yenkwambira ntemenya kwende miorwanga na nion kwambira mboye iri yekwa ende wote orete kanoawa mantu ya thatu kamborete kampai kambiyete ende wote orete koawa teka wiyete bibi onto Murungu amwitha metho agayukia atue kwa goitanga into kono kenda gutugininda ndato masama ciako cienyangi into bireko bi exhibit ame kelori ke thame ke kiri mutharaba na mbausi yakwa tutu ni mainto nyebitami mario yuni mbandirite kila no mbandira mete megoro bugoni baba wandite menini mbandite ende anto ba meibe kumote no baitite no angoriara mo na mbizi mwamba teinya ende anto ba thirikari kangorombe ingilia kati kumaniana ikarekari aruthikire ntugu ya Jumatano okiumia agiki na aramutunyani munda ojo ajire na kugitanga amira era yari mundani ojo yonthe na into bionthe biariku na kinya kuwatithia Njeri anto ba family yari gwatine bonene muno nontu tukwela wani bao baba kweria kwethi into bikario lakini ngwenda kuwa ote muntu we Murungu ote muntu mbo ciekera kiwango na kia Murungu ya kuona muntu ngi atena utoro na tibati utora moyo kinya theno na kinya malondi yaya nyuma yake baba kuringwa thimu bakaringa thimu bakera cionia kuintimidate askari baraba usikana ni kesi manto haya kura to aende kwa DPP tutapeleka kila mahali Kenya yake ndaki family yonaki thainde nte kurara musini nte kurara na kayoyo akwa kankoromba iraro thai kankuthwani onkethia nontu muthaka orwa no kainenge na askaro omwitho ndewitia kura eria mbinamete ndasemania we kibikine ambera no we ko we uturo boto buru watine nontu tumba kumenya muntu baba mutongoritine bawo ketheka kuritonga na byo kana kethe nimbi onto eno yashiri bukario endo uturo boto buru watine nontu tumba kumenya andu baku ne bariko endo tukoromba thirikari yetanambia kwithwa kingilia ntatone muno family ya Sara Njeri yone there na yone amani badu tukuromba amani ndene ya family yetu kuma mutwate Gembe North Betan Class Chabari Ukaririgiti wa vuguvugu George Kinyua erete Ameru kumira kwa wingi na wakinya kenine kia mairi 3 tariki 16 kenda kuimberia Ameru bangi bakeja na mwerekera jwa Ameru na boba moba karibona nite kino kiao nyuma ya koti kuwa speaker Ayubu ZK na karani wa mbunge batigano na bomo wankega ambarigito mweri jwa mugwanja mwaka jojo akariba babugite Ameru babati kumira tariki 16 ete kumakaniwera koti kagite gamba Bukaria
ito te wa Meru atikinyete o ito mwathani ibwaga onto bakuigwa kirero kia Meru o ito mwathani ibwaga onto bagutuma koto fapiro finale atuigwa atuchokeria nkatho gwa mwathani na go impeach the governor onto twera kuthiuruka kiuga ura uracindire kesi kwa winyeje ngi ugacinda shaitani ashindwe jara jonde jathithairwo mundu ne ntuko imwe kaumira werune ni bamwe bakari bagicigo mbunge kia Southimenti bakiaria ntuko imwake nyuma ya koti ya gucokia magamba riko kwithire kirungika kugwata kana kuria baini kwa MC wa kuorotwa Zibora Kinya kalani wa mbunge ya Meru hamwe na speaker Ayubu Bundi ugambi bura bwaritine mugambithane wa koti nene ya Meru Edward Murethi ni kire ugagabata thingatirire ugambi bwa koti bakurugia kwingatwo kwa ngabana Kawira Mwangaza OBC negamba riu ririgiri kugitwa ntariki inya mweri jwa mugwanja mwanka jo na ndi akaribaba Southimenti ni baugite koti uniraijanire kioto kiria Meru na bakiuga na ndi gamba ri eteri ntariki 14 mweri jo bari na umare kagitwa na Kyoto na wirigiro bwao ni Kawira Mwangaza ethira kebera OBC taurengirwe ni mbunge ya seneti antukwe mweje narua o igamba rirengire wachindwa werwa rekathikirwo bwega Julai no winyarere antariki 14 ngava no gachindwa ugwe okana nilifurahi sana waliponiambia wakwende nilifurahi sana aliponiambia akwende Kawira nyumbani nyumbani kwako ukwende okana mathani urorageretio kenda MCS beto bentanchera mono move motion no achiumitie mono uriomba gwita nchera naye Mungu ni nani ankwenda gukwira nandi ugo no chindi no gachindwa mwankarira Jesu agachoka agwa Kawira tigana na Meru chietirora wetete no ntomanto ja kwija thiri na inya murunguro tura moyo no tukuromba thai nya koti ne tariki 14 o ane na nyate ko anake mbesa cia Meru iro tumirite boe maromba jagora romba ire MCA bathekwa igwoka thekwa kiriago imwe na imwe. On the 14th of this month tuna expectations that all court ya appeal ionete Meru ni bati kuona weru Meru ni bati kwebanirwa na malicious rulings Meru ni bati kwebanirwa na ambiguous rulings Kinya tariki 14 tore appeal that Judge Wamuye atwe a very straightforward a very transparent ruling kenda Mumeru na akiewe nonto Mumeru akonoga akalibane bongerete kugabwete kumakani ure gambare ure botini rekagitwa no mwanka Meru echemanie kenine kya meirira tontere cha mawa kenda bakaria weti nambe na kurita murungamo jwa Meru migambo ira ithirite kigwato mbaru ni mukairigitwa ikundi kya vuguvugu ja Meru Jonji Kenywa tariki 14 intuko yothoni no reo karacia tariki 14 nwe tukainawe muranone tariki 16 kwa tariki 16 itukwira Meru betu bare bonde bari Nairobi na re kunde muntu ari bare bandiki na bare bateandiki tuchemanie MP ora twendete muno ibete mbere kuthuganiria Meru nikira tugaita Meru rinyene rira iri na ndiuga gwita Meru rinyene tutura kwaria tukiuga tutikwenda ojo tariki 16 baugaga batekuo kenani leadership ira itete Meru tutirimane ni twinthe na ara mairi ithatu igembe kuma gicigo mbunge kia Southimenti nke reportera teto cia Weru Juma riakwa rietwa ni Mutuge Kare Bondia wendia bwancho Bishop County ya Mara ne ambiritia kwithiurunka bagitagaira bubira bitena baruga chiori chingogi Patrice Murethi mukaririgite wao ugite bagatigirira bubyonthe bire na baruga iri kwendeka kenda kurwana nchobi nthuku miti ya kurungarunga wendia bwa nchobi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ndeni ambiritie kuraura irabu na nkinya bienderio bia nchobi mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kenda gutigira bakunenkanira barwa cia mwanko uyu rola tukurutha ori ndi turambiria inspection ya bus all liquor premises ira ciendagia nchobi ira mbitekeria ni watho kira tugucuthiria kuri these applications ni kana muntu ni atimizete monto maria makwendekana ya mbere no applyire
nikenda omba ni lazima sheria ulombe license nikenda na nkelwa license. Boniface Mureithi Kaengaura no mukariri igite wa kamiti no kiri kaunti nini ya Maraha ariuga barira ithaka na irabu bibibi ibikwingia mawatho maraba nenkeretwe kenda gutigira ba kunenkerwa barua ino. Twina that mandate ya kucotheria irabu inu cionthe ya applyite na tumekishua kuringana na watho buria kuga notimizete taria mbere riu yathie laini ya public health ni tugucotheria kana wina kioro cioro ciere na uraino kioro kiu kimwe ni kia arume na kiu kingi ni giaka uraino ni arume no theru koguo applyite ni band restaurant ni lazima tumekishua no commit the minimum requirements ya kwithirwo ki operating bar and restaurant. Ingari uga amwe na bobo irabu bingi kagita kaibi kuoneka biongerete na nkinya gwitithia mikarire na nkinya theru. Marketing mwe kuona utheru wao ni wetirie iguru. Secondary anoke naomba guchotho kona in terms of infrastructure no kona there is a lot of improvement. Endete kuga ni monthe mathiaga to what we are saying. Those who don't comply with the facelifting their premises, we have no choice than to close those premises. Yani tukabinga. Mboto ya kamiti no ekori na tongoria Kathumba ari o kamishna wa kaunti nini ya Mara Mashira Gathongo. After licensing imefanyika, sasa itabidi tutarudi tena kuangalia kama wamecomply after ule wakati wamepewa wa kulipa license. Na hata bila kabla hiyo wale hawakuwa na license last year, pia tukitembea tukute wako wana operate, tutawashukulia hatua sababu ni kazi tulikuwa tunaendelea nayo. Yeah. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mugambi.